Hello guys, don mali puthot jak jo ne tum kam klem bo ma hem edi jo la so hem along non ne tum line ki fitting mate current fitting book lo non la dak alu na lu da lu ting pikan jo khado ben pakam phana non na pumi hai bang logai bom lo ni tame la lu nang le lo pose di hol mu la no don tum jo wiring kam ta ni li klem det la pen ke la hem kam da klem la pen ke klem ma son dupik la son thak ti kadu ka vi kal bing long arat ki do an ti tame hedi don tum cái thek est cái nang ji puya la sinili cái nang tu mana paklang pon bom cái thek nang ji alam ben dan pan paklang pon don tu la si ke do an cái dan pan paklang pon lap ji si ke cheng mai ju dang chen lang thol noi pini script dar noi nat ki pa ju thui noi la pa video sa sel noi non cái don tum tang ni alu lut pon ni hala hol mu kam klem na paklang pon fit don tum yo don tum yo la pumi hai bang da fitting bom lo ni la bang ke coil lo la bang ke 1 mm coil lo don tu là bằng cái company cái nào bắc nam pon là nó so company lo là bằng cái mô đa cái năng shot lo là bên cái là cái L pipe lo là bằng cái T pipe lo xong thì join pipe đó lo là bên là bằng cái mô là gì tu là bằng số hồ đa kg là shop khu hàng đòn tụi mình số là phụ lục po là bên là cái bar lo là cái 12W bar lo là bằng cái 9W bar lo là bên là bằng cái switchboard lo là bên là non kg bom là bằng cái fan hedi speed kipa kom kipa ong la bangso volume pinelo controller lo la penkan ko la bang hala pipe di pipe lo tap lo don tu kom si kom la da ki di don tu ma son do pi lo current hol mula room pho a hol mu an ke da do lab lo la pen details ni lim baklang lab di la bang ki usa fan ceiling fan hedi la bang so pangkha lo la bang ke baksa lo usa baksa lo ke don tu la usa betok ang lo usa baksa lo la bang su usa baksa a fan ni mak tang polan tuhan nan lo don tum kado be fan sami paklang polan lan lo usa fan lo la pen gang konon ekta fan do lang li hala ekta bang ni li ang song fitting at lo hala ke la bang la le belek company ni la so company tamina paklang pa hom la ke don tum ya tu fan pula bang so a company bang la bang kala jitum het ki fitting bang la istami special o meu bostu edi hol mu he apen arlo bang ni lijo non la completely jo paklang pholo ang hap to fitting lap lo la pubera mate readymade alpong ta lugai elo la pen ke non nili la bang so arlo bang ta jo son lo ke lo ki fitting ke la ka su fole bi dim no mati la pona bang ke ngala ta bang ke la lang paklo lote aso lang bang ke la rum li podon tu la ta fitting pilap lo la si details ke cheng me ju ki doan ke na duman paklang pholo lo la bang so hemalong details ko pima direction ke nili tumang bong me si direction ji pipan lo labang ke angko isi pipe lo don tum kado we dam baklang bol labang ke pipe lo mo la wiring pipe lo don tum la puna bang la beranda ke di don tum jo la son fitting lo don tum yo la ti details la ka kimia hem lo la ni tum masih ke klem lo kati kado we fan sami paklang pon bom po ke che me ju don ke nang lang don thon don ma di tang te okay don tum non bang ke fitting pon po ang deng le yo la complete lo la bai complete lo don tum yo la paklang pon lo la bang ke charging point lo la bang ke la charging point lo la bang so off on lo la duita bang ke light ding lo light ta light do ji la son si kado we fan sami ni paklang pon bom lo don tum la simula tu bom ke chai me ju ke don ke na paklang pon lap non bang ke da ekta nang lang ne light tinta ke di light tinta poda ekta futa de no la bang da kan di ko mati ne ke light pan non tinta nang lang ke fan pan nang lang okay don jo non bonai bom lang tang te pela aju lo kan ting lo jo light logai nang ko ano mate pakka nang ko ano don tu tang te pilang do pe jo non se bonai bom ai
Neng we datang ni don tum la lok si la room thom room priang bong pen. Ne tu nai na tan ni neng don tum nalang bom ka do we fan stame na paklang pon bom typical la kam ko son ti ke klem nei ma la ka do we fan stame na paklang pon bom don tum ti teng me dan ke nang lang dum bom la ke street ball lo don tum friend that la ke hojai district we siwan don tum longka hojai we siwan lo don tum das ka do we fan stame paklang bom pon nang lang dum bom Orang muda pikan dia dalam kita kalau kadau yang tanya. Orang muda pikan lah koi ruin ke sopta orang musa delo dontuk. Nanti nang lang dun bom dontuk nak pakai pon. Nah dontuk ni lagi fan, labang ke charging point, labang lagi switch, labang bagai lighting. Kasi sop komplit lah ke dontuk. Pakai bom punya. Orang mulai hendak pakai bom punya kadau yang sama. Labang baksa pun cuman dulu ya. Hordal dontuk. Kado we fan tame paklang pon lo kiceng meju gidan ke nang thona nang paklang pon bom dontuk. Pumi hai stame nang pakle mon bom lo mi hai khanta. Anjala भात खाइ छ क्या खाया lagi Nepali piye dontuk jo Nepali pile lagi malah netum non kam kle mameli ka supi lo dontuk ya. Ya. Aja mebik di bangso pa dia mekung deh lang dontum ya mek ya agi belai pi bangso ne antara ke penelo dontum mixture solo kalbis Nepali mixture atela sopai ke kalbi pitaron pimati ingke apu bangge bengali ya dontu ya paklang malay kado ya so dia aja mimpi kan ya dekcha Tadi dontu na paklang bom pon na lang tu bom non tempo lang tangke pilang dontu